mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Miyali tanutuwag yang kutuwa mga kabinasaan uri na karata agyang kutuwa kapakasipat sa kapakasiig mga urip Allah. Sa paganero na miyali tanuto, naso kapakasiig na genan ipagampaganay adusa amya adin sa langit mga urip Allah subhanahu wa ta'ala, nagupagampaganay adusa amya adin sa lupa maurip Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya niya sa langit nagyutuso kaya si iga o iblis si iku Adam alayhi salam ko kaya naun wallahu subhanahu wa ta'ala piyakisa kasakaw wallahu ta'ala so Adam nasukman so kaya niya sa lupa maurip Allah nagyutuso kaya si iga o Qabil si ko pagarinyan Habil. Yang kota dua nagito sa mga wata o Adam alaihi salam maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadwa to akarata o kapakasig naso kapakasig na sifat o iblis. Ay ikatlo nasuka pakasig na sipat o mga Yahudi. Nasuka pakasipat sa sipat kapakasig nagyuto din idi kapananayani o iblis aguso mga Yahudi maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na padapan maurip Allah sa karata agyang kutuwa sipat kapakasig maurip Allah nasuka pakasig na paparangayanan o di nasipatanan o mga munafik. Nasuka pa kapera ngayon, nagyuto din pa ni kapena na yan si ko mga munafik, maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Tigwa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, niyan ipanutul na gyan kuta mga munafik, at tigyan na, in tamsaskum hasanatun tasu'hum, wa in tusibikum sayyatu yafrahu biha, wa in tasbiru wa tattaqu, لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط. Ay manan yan at Allah subhanahu wa ta'ala iskan matigyan ng mga mu'min in tamsaskum hasanatun amay ko ayami sugat arkano uri na makataling umarkano na mapia na tasuhum na di ikapia ginawa o mga munafik. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Na upa makaayami sugat rakanopman na marata nagyang kuto ang mga munafik na kapia-pia ginaweran. Mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa diran din kabaya agyang kuto kapakapian yung uri nakapakataling umarkano o mapia. Sa ayal na kabayaran siyar kanong nagyang kuto kabinasan niyo maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Uriyan yan napitiro Allah wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a. Amekos kanong man hay mga mu'min na sibar kanong nagumananggila kanong na la yadurrukum kaiduhum shay'a. Na dir kanong pakabinasa agyang kuto marata agalubukiran na gudadabiyetan niran sa may tubu asay. Inna Allah bima ya'maluna Inna Allah bima ta'maluna muhita. Mata naswallah na sudin-udin galabakan na katawan yan nagulangon yan din may gugupa maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Padapan maurip Allah ay kalima karata agyang kutuwa kapakasig nasuka pakasig maurip Allah subhanahu wa ta'ala na karinaw to sa karata adedabiyatan o makasig. Karina so kapakasig sa karata ginawa agyang kuto makasig. Karina sa kabibinasa agyang kuto puso yan. Agyang kuto makasig na sabab sa agyang kuto kapakasig yan na la yuhibbu li ikhwanihi ma yuhibbu li nafsihi. Kanaban yan pagkabubayai sumapia para si iku mga pagarinyan sa balagid o kapkabubayan yan sa gyang kuto mapia o para sa ginawa niyan. Maana, ama daw nagyang kuto kapakasisipat sa gyang kuto panduan o Nabi sallallahu alaihi wasallam mapitero yan
ala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Didun kataruto pagyang kutua paratia upitinggi sar kanu taman sa dinya ni kabubaya sa iko pagarinya na muslim agyang kutua mapia pagkabubayaan yan para sa ginawa niyan. Maana din yan kabubayaan agyang kutua pagarinya na muslim sa lagi duka kabubayaan niya kung ginawa niyan. Di niya ni kabubaya agyang kutua mapia sa iko pagarinya na muslim sa lagi duka kabubayaan niyan kung mapia sa para sa ginawa niyan. Mahorep Allah subhanahu wa ta'ala. Iti katerwatan na ron agyang kutua kapakasigyan nakarinaw to sa karata iyan ni puso, karata iyan ni ginawa. Mahorip Allah, kanabas kaniya na makasisinganin sa mapia, sa kapakapia o pagarinyan ang Muslim. Mahorip Allah subhanahu wa ta'ala. Kagyamatan sa kanyan, makasig na upama kakabaya iyan, si mga pagarinyan, agyang kutuwa, lagi dukap kubayan yan, kung ginawa niyan, na din yan siran sigen si kulimu inibigay kiran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaayap na dapat sir kanyan nagyang kutuwa kapia aginaman yan sa kaya pa kapia agyang kutuwa pagarin yan. Urina kini kalimun wallahu ta'ala sa agyang kutuwa pagarin yan na muslim mangorip Allah. Na aya dapat panapatiruan yan nagyang kutuwa katiruan yan Allahumma atini mitlaha. Ya Allah na bigyan ko nga sa limo sa lagi dagyang kutuwa inibigay ka sa agyang kutuwa pagariya ka na muslim. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanaban yan masisinganin agyang kutuwa kada agyang kutuwa pangalimuan Allah ta'ala sa iko pagarin yan na muslim. Mangorip Allah. Lagi dagyang kutuwa katiru Allah subhanahu wa ta'ala at iyan na wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibum mimma iktasabu وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. Mana yan? Wala tatamannaw. Uban yusinganina agyang kuto ini pangalimuan wallahu ta'ala usabad kanu. So uban yusinganina sa padayang kiran sa sirkan ng matago mangurip Allah. Mata natigyan na suatigyan sa mga mama nabagian niran. Makapambagian siya sa isagyang kutuwa miya sukatiran. Lagid mambunan sa mga bayi, makapambagian siya sa isagyang kutuwa miya sukatiran, mahorip Allah. Was'alullah min fadli. Pamangan ni kanubin natigyan si Allah subhanahu wa ta'ala, kulim mo Allah subhanahu wa ta'ala. Maana, pamangan ni kanubin sa kapaguman naman ni Allah ta'ala sa isagyang kutuwa limo. Yan, sir kanu, mahorip Allah.